best collection mizo channel clear tu te chi bai vek ule voin thole ni samul pha thla ni somni pali khan India chuan BrahMos supersonic cruise missile chu rotling takin a en chin le ta voina an test hi test satlia mai nilavin live missile test an ti ang kha ni a live missile test masaber ani nge voin November ni somni palia BrahMos India in a test hian KM zani somko athui ka phakin nuclear ral thuam pai pon chi ni lawin conventional ral thuam apai pon thungani India in BrahMos chu asiam kha la pai fel chi ani lawa tura ante si ri aya let thuma chaka thlok theini in mek pani point pariata chakin a thlok thayani he en chin na hi Indian Army ten boy puin Andaman and Nicobar archipelago a jingdar som khan kalpuyani a hetiang do bok hi tunkar chho hian Indian Navy le Indian Air Force te chuan Indian Ocean te san kalpui le donani Arabian Sea le achung boro ka thlona thlok tur le longvei wak thin te po warning pek lok vek an ni to ani tuna Indian Army ten BrahMos an enchin hi khomol ka na chi ani ve thunga voina antes ang chia hi China epnan ladaka Indian Army te chuan an bun mek bok ladak mai ba ka Arunachal ramria te po bun ni in he missile batteries kianga hian main battle tank le India lai pui chuan vor howit zar te chu chhop chu ani a khomol atanga boro ka mel maka na surface to air missile le ral thuam dangte ramria hian bun bel ni in India hian China epnan ral thuama chek so ani India hian leido dang vaka nei ran lem lawa China ti lo ramri chungchanga le security chungchanga lian tham taka boi pui anei ran lawa Pakistan atanga Kashmir a helron lut ru lo ve turin BSF le sipai sang telan omrang boka India hi China ep turin in sorbing thaya ral thuama nei tha tho po China ep turin ramria ala khoma anu khomek zelbok tuna chuan Sukhoi Su-30 MKI fighter te Rafale te BrahMos missile te chu India tan team khata khelin defense rin om anni tameka China tan hian petgola hupur om ve viau to mai the line of actual control naya ala chop ta dewa tin BrahMos version dang an boi pui mek chu pai felani le trap to a an test le vat don ni in India defense lam chuan an tar lang BrahMos an test le tur hian KM zali somnga athui aka phak dona hei hi voi thumemo voi li emo test nei ani dona ni December emo nakum tran tirlama emo chuan an test bei se ani hei me ala ni lo India le Russia ten an tho dun na atanga an siam BrahMos chithar new version KM zariat ayat hui kap thleng pha chu nakum lai hol vel hian an test bei se ni bok tunkar chung hian Indian Army te chuan Andaman and Nicobar archipelago a truck clear kara missile test tur nei boka Navy lam hian longka na missile he tuipuya hian anen chin don bok ni in India Defense News chuan atar lang boru ka tanga ka chu chi BrahMos kha country to angin Sukhoi Su-30 MKI atanga ka chu thaya siam lo ni to a mel maram chung vadai lut kher lovin Sukhoi hian he missile pai hi mel matual zol aka pha kani Sleeker air launch version anti boru ka tanga thlona tanga ka chu thei chi a hian Sukhoi hi India hian ahman berani a Sukhoi Su-30 MKI combat radius hi KM sangkha janga la yani awangin mel marun turin thui taka thleng thaya mel matan chuan ma chhona hupur om tak zetani India in surgical strike Pakistan ram chunga anai khan he Sukhoi Su-30 MKI hi mel malai hnuai tombuk underground bunkers lipsenan manalo ni to a mel maram ril lama athang pon command le control lama
biak po na le thunun na lama har satna a ngai lawa kun sang taka po aral thuam pai rin tlak mai pi lama a biak po na khol te hian belchian adol hle ani BrahMos hi Indian Armed Force te ma chuan ber pakhat ani a cheng ve bel che sing thum sang ruk zet sum sen ral na ani Indian Army Navy le Indian Air Force te hian varzon rang an kol veka Army hian BrahMos regiment thum na in India indolong ma hruai soma bun ani boka regiment pahnih hi indolonga fit le turin buaipui mek ani India hian a indolong lian zonga BrahMos hi fit turin ruam manna asiam mek India sarkar chuan BrahMos block 3 version mang turin thutluk na lo siam to boka Arunachal ramri a China epnana Indian Army ten BrahMos an bun hi chirang le wing chak tak mai ni in abir zong le niam zong pon a thlok thei ni a tarlan ani kumin September thla mai po khan BrahMos surface to air supersonic cruise missile India in ama kut koya a khor pum chu pai fela lo ni to a hlotling takin Odisha tuipui kam integrated testing range Balasora ka chu alo ni to bokani ole khati zong kha tu na ta na video kan ngai thak le kan clear ho the ta chun ni le ta video dot le in lo ngai chang thau don nia in zawa in mang tha le ve ko le